Gosti u emisiji Šampanjac sa Jasminom Anom su pukovnik Zoltan Dani, legenda, Ljuban Karan, bivši pukovnik kontraobaveštajne službe i Dragan Vujačić, novinar Večernjih novosti. Večera sa vama Jasmina Ana. Dobro večer, dobro mi došli. Bolje vas našli. Dobro večer. Drago mi je što si Zoltana opet tu. Meni također što ima prilike opet da vas Ja se vidim. još ne znam kako drugi ljudi, ali ja se stvarno još živog sećam onog trenutka sreće naše kad si ti uradio onako veliki... Pa nisam to ja sam, to smo Pa dobro, naravno, nisi drugari. sam, ali... Naša jedinica, naš tim, drugačiji ne Peti može. divizion, jel? Treći raketni divizion, 250. raketne brigade. Sve sam to znala na pamet, to sad sam zaboravila. Tako i treba. Da. Mislim, ne da zaboraviš, nego da znaš. Da, 23 godine je prošlo od Jeste. bombardovanja. I da li nas, sav ovaj rat sad koji se dešava u Ukrajini i bombardovanje ukrajinskih gradova podsjeća na neki način, da li je za nas u Srbiji, u Crnoj Gori stresani? Pa jeste, sretno je vreme da više nema bombardovanja kod nas. Sreća je da smo preživjeli to. Nesreća je što je mnogo tih ljudi, nažalost, poginulo i dece i žena i nedužnih, naravno, i mojih drugova, kolega sa posla, naravno, vojnika, starešina rezervnog sastava. Ali ipak je bolje kada je sada mir, jer mir daje jednu mogućnost za našu decu, da idemo napred za našu zemlju. Mir je ipak bolje rješenje. Ja sam uvek za mir, kompromis, razumevanje i ono što je najbitnije, porodica. Dakle, sve to možemo u miru da razvijamo. Da. Da li bi bilo bolje možda, kolega Dragan Vujačić iz Večernjih novosti je sa nama večeras, da smo se lepo predali odmah? Pa nije, mi nismo... Kakva bi razlika bila da smo se odmah predali i ovo što smo posle dobili? Nismo mogli da se predamo, jednostavno to je naša zemlja, drugu nemamo i mi se ne predajemo. Tako je dobio te rat. To je bila agresija na našu zemlju, to je rat koji mi nismo izabrali. Ovi ljudi koji su branili zemlju na prvim položajima, kao što je Zoltan, kao što je Ljuban, jako dobro znaju. Mi nismo mogli da se... Ovaj rat je zaista, taj rat naš, pred 23 godine je bio nametnut. I mi smo, što ljudi možda malo ne znaju, bili spremni da se borimo i posle 78. dana. Znate, i Zoltan jako dobro zna i on da ljudi u trupi koji su dobili to naređenje da je sada kraj i tako dalje, da je ogroman broj ljudstva bio nezadovoljan. Jer mi imali smo taj osjećaj jedne strašne nepravde koja se vrši. To nije zbog gordosti, naša gordost, nego to je bilo jedno osjećanje velike nepravde. Što nam to radi, ali kad nismo bili krivi, sada se ne vraćamo na one motive koji su konkretno nas teretili za nekakav genocid u Račku i tako dalje, što je suludo, ali i sve nepravde koje su bile ranije. Ali 23 godine je prošlo, nema rata, apsolutno 101% slaže se Zoltanom. 23 godine mi smo se navikli smo se na mir i ovaj rat Ukrajina sve nas uznemirao. A dobro, Dragane, izvini što te prekidam, ti si jedan od retkih novinara koji si bukvalno ratni veteran. Ti si bio izveštač... Ja sam izveštač, ovo su ratni veterani, ja sam izveštač, nemojte da brkamo stvari. Bio si izveštač iz rata tokom celog trajanja rata u ex-Jugoslaviji. Jes. A znate koja je razlika između mene i ovih oficira? Pa nije, kako je njima bilo. Znate, ratni reporteri, ja sam bio, možda ne znam, 6 mjeseci u Kninu, pa sam bio u Sarajevu i tako dalje. Mi radimo kad se ne puca, jer u ratu se ne puca stalno. Ja mogu da procenim kad ću da protrčim ili kad ću da odem negde, ja procenim kad se ne puca. Oni su tamo kad se puca i to je onda razlika. Razlika je tu dramatična. Ja ljudima skidam kapu, zato što oni su odabrali taj posao, ne sažaljevam ja njih. Oni su odabrali taj posao, ja sam odabrao ovaj rizik između novinara i vojnika, pa recimo 1% na osnovu 100%, da kažem. Iako brojite poginule novinare i poginule vojnike, ne može da se izbroji. Dakle, jeste, ali nama je bilo nametnuto i niko nije teo, a posle kada je trebalo stane opet malo nas i telo, je mislilo da je to pravedno rešenje, mi smo mislili da treba to da završimo definitivno na Kosovu i Metohiji, ali eto. Nisu nam dali. Pa ja to govorim iz uše, verujte mi, ne bi bilo pametno, verovatno ne bi bilo pametno, ali u tom trenutku pre 23 godine tako smo razmišljali. Sad razmišljam drugačije. Sad razmišljam drugačije. Tada sam, ne samo ja, nego mnogi su bili
Ljubane, gospodine Karan, da li je ovaj rat u Ukrajini morao da se desi? Na neki način. Da li je Putin bio prinuđen da... Mislim da je bio prinuđen. Sad moram to objasniti, da ne bi neko pogrešno razumeo. Nije to prvi rat koji se vodi, koji je počeo sad ovom vojnom intervencijom Rusije. Rat je počeo mnogo pre toga, ne samo u Ukrajini, nego rat prema Rusiji. Prema Rusiji se već dugo vodi specijalni rat ili hibridni rat. I ovo je prvi put u istoriji se dešava da, recimo, hibridni rat koji vode države NATO pakta protiv Rusije, da mu se sad suprotstavlja konvencionalni rat. Prvi put imamo taj sudar, te dve vrste rata. I niko ne zna kako će to završiti, baš zato što se to nikada u istoriji nije dogodilo. Sad ljudi teško mogu da procene opasnost od hibridnog rata. Zato što to se nastoji prikazati kao bezopasna strategija, to je mirna strategija, a to je obična prevara. Hibridni rat je vojna strategija koja ima ciljeve isto kao i konvencionalni rat. S tim što je isto tako jedna obična prevara da se hibridnim ratom ne izaziva nasilje, nego se promjene dešavaju maltene same od sebe. Ni to nije tačno. Isto se izaziva nasilje samo iznutra, unutar države. Prave se unutrašnji antagonizmi i da se ljudi počnu sami između sebe da se sudaraju i tuku kao što se desilo u Ukrajini. Znači, hibridnim ratom su izazvani ovi unutrašnji sukobi u Ukrajini. I tamo je počelo da se puca ne sada, tamo se puca od 2014. godine, od onog prevrata. I kada su ove snage prošarane profašističkim grupama i ultradesničarima, kada su došle na vlast. I ne samo da su došle na vlast, nego ušle u vlast, ušle u strukture državne institucije. Tako da, zašto je Putin morao da ovo počne? To ste me pitali. Da li je morao? Da. Da li je bio prinuđen na neki način? Dve stvari su tu bile u pitanju. Jedna je zato što je ulaskom Ukrajine u NATO pakt, dok to nije počela da bude zvanična verzija budućih događaja, Rusija maltene ovo sve prespavala pre toga. I Majdan, i prevrat, i sve. Rusija nije, kao da nije se to nje ticalo. I to je najbolji dokaz... Pravila se mrtvo, što bi rekli. Jeste. I to je najbolji dokaz da Rusija nije imala nikakve pretenzije prema Ukrajini, dok nije osjetila da je sa te teritorije ugrožena njena bezbednost. Jer šta bi se desilo da je Ukrajina ušla u NATO pakt? Pa isto što sa ovim drugim državama počelo bi tamo gomilanje i konvencionalnih i raketnih snaga na 1000 kilometara od Moskve, gde već rakete kratkog dometa mogu da dosegnu. I ne samo 1000, nego i manje, jer moskovski rejon je mnogo širok pojam od same Moskve, a to je vitalni deo Rusije. Znači, oni nisu mogli dozvoliti da se instaliraju ti sistemi. I druga stvar, nisu mogli, pazite, koliko ima Rusija žrtava od fašizma. To na zapadu ne mogu da shvate, zato što tamo toga nije bilo. I pazite, u istom logoru, recimo fašističkom, odnos prema Rusima i Slavenima bio je katastrofalan, kao prema životinjama. A prema zapadnim zarobljenicima nije bio baš tako drastičan. Tretirali su i po nekim, ja znam, konvencijama, koliko toliko. A ovamo su vršili eksperimente na živim ljudima. Čuda je bilo. Tako da Rusi na fašizam gledaju drugačije nego što gledaju na zapadu, a uostalom oni su taj fašizam i sačuvali. Oni su sačuvali fašizam smišljeno i planski. Ova priča o pacovskim kanalima i bekstvu fašista preko katoličke crkve
Svetog Jeronima tamo i ti institucija, ona je samo delimično tačna. Ti kanali jesu korišteni, ali su obaveštajne službe britanske i američke vršile selekciju ko će moći da ode u Australiju, ko u Argentinu, ko u Ameriku. I to su namerno sačuvane i selektirane strukture fašističke koje su planirane kao neki specijalni odredi ili kadrovi za borbu protiv socijalističkih zemalja. Jer već tada je počeo sudar, recimo, Rusije sa Zapadom. I Hitler, još dok je mogao to da radi, on je pravio namerno smicalice da izazove sukob između Rusije i saveznika zapadnih. Tako da, recimo, taj fašizam, recimo, ko je sačuvao ustaški pokret, pa od Pavelića pa Luburića, šefa koncentracionog logora ustaškog Jasenovac, gde je toliko ljudi ubijeno, sačuvan, otišao na zapad. Da. Svi ti ljudi koji su bili vrh tog ustaškog pokreta su otišli na zapad. Znate da je prva ova teroristička grupa sa ciljem prevrata u Hrvatskoj ubačena iz Austrije još dok je Pavelić bio u Austriji. To nije moglo bez znanja obaveštajnih službi engleski i američki u to vreme. Oni su pokušavali da se taj prevrat izvrši kako ne bi komunizam ušao na taj deo Balkana. Sad nešto, izvinite, što me zanima, ceo svet je uplašen da oko tog nuklearnog oružja koje Rusija posjeduje. Juče sam slušala diplomatu Vladislava Jovanovića koji kaže da je po njemu isključena mogućnost nuklearnog rata, da to ipak niko nije toliko lud. Sad, ono što mene zanima, da li to dugme kojim se pritiska, kao što je Zoltan naredio nekom da pritisne to dugme, da sruši onaj avion nevidljivi, da li to dugme na nuklearnom postrojenju je u rukama samo jednog čoveka ili je to malo komplikovanija procedura? Ne znam koga pitate. Pa evo sve vas, ko hoće. Pa evo ja ću reći prvi nešto. Može. Pazite, nuklearno oružje se paralelno razvijalo u pravcu ovih velikih raketa interkontinentalnih koje nose mnogo bojevih glava i koje su ekstra opasne, uništavaju svet, ali paralelno se pravio nekakav program koji je omogućavao da se nuklearno oružje upotrebi u taktičkim uslovima. I napravljeno je takvo oružje. Tako da ne treba to zamišljati samo kao dugme pa će uništiti ceo svet. Može da se upotrebi ovo taktičko nuklearno oružje koje čak može da se lansira iz artiljerijskih sredstava i ovih raketa malog dometa. To je opasno. Da neko pomisli da može da koristi nuklearno oružje. A dobro, a je li taj neko ko bi to pomislio jer on tu sam, mislim, mi znamo da je Putin neprikosnoveni vladar i da on ne mora da pita nikog, verovatno, ali opet da li postoji ko u sefovima u banci, ipak ne može sam da otvoriš sef, nego mora i... Nije on neposredni, nije, što bi rekli, vladar, on je po ustavu njihovom, on je sad vrhovni komandant kao kod nas. Kod nas isto predsjednik države je vrhovni komandant, to je normalno. I naravno da on sam neće odlučiti, nego će napraviti neki sastanak svog savjeta, nekako... Da kome će svi da kažu da. Nema veze, kako god. U svakom slučaju, situacija se na terenu, na bojištu se stalno prati. I ako ne može, ili ako bude prinuđen šta god, svejedno, njihove snage su stavljene, upravo te. Dakle, stavljene su u pripravu. Znači, normalno je. I to između ostalog još jedno odvraćanje potencijalnog neprijatelja koji bi eventualno nešto razmišljao da krene prema njima, prema istoku. Na taj način ga odvraća. Kako je pitala ona, interesantno je postavila jedna novinarka iz Kijeva, Borisa Johnsona, zašto već ne šaljete snage vaše, zašto ne šaljete vaše avione i tome slično. Su dovoljno pametni. Se onako šeretski nasmeo i rekao je, pa znate, mi ipak ne bi volili da bude London bombardovan. Bravo. To je on rekao, jel? Prema tome, Zapad... Evo, Zelenski vapi da mu pošalju protivvazdušnu odbranu, ne znam kako se to zove, avione i ostalu pomoć. Niko se ne odaziva. Čemu se on nada?
Pa ja ne znam čemu se nada, pošto očito da što su mu obećali ne izvršavaju, ali sigurno da će... Jel mislite da su oni njemu obećali da će da mu pošalju i tu vojnu opremu? Pa da li vi mislite da, koliko su tamo 8 godina, da nisu to već odneli tamo, jel da? Zar mislite da to nije već tamo? A sad kad bi uneli, kaže, ovi bi ih razneli odmah, jel? Da vam kažem, jako puno tog naoružanja koji je zapadne snage koje su odnele tamo, kod njih je već završilo u ruskim rukama zato što su im to zarobili ili su im uništili. Pre svega je zadatak bio da se uništi. Znači, sve moguće naoružanje koje Ukrajinci imaju za ofanzivna dejstva, naravno. I raketne sisteme kojih je Ukrajina jako puno imala, upravo je dobila od Sovjetskog saveza vreme tada i dakle Rusije. I Rusija im je pomagala u tome, da ne kažem u proizvodnji aviona, oni su jako poznati u tome. Ali sad jedan puta se nešto novo događa. I upravo što je kolega rekao, znači to je jedan hibridni rat koji u svakom slučaju naterao Ruse da, da vidimo, čekajte malo, pa ovi su tu nama na pragu. I da ne kažem koliko je ruskog naroda patilo koji su se izjašnjavali kao Rusi u Ukrajini. Koliko je ljudi u Donbasu, u Lugansku također. Oni su već tamo, znači, mnogo više bombardovani, ne znam, svih ovih godina tamo su bombardovani ni krivi ni dužni, zato što su se jednostavno oni gledali da se nekako zaštite, jer prvo prestalo je da bude dozvoljeno da se govori ruski. Znači, zabranjeno je bila ruski jezik da se priča. U školama više nemate, u Ukrajini nije smeo ruski da se uči. I onda su ruski mediji su ukinuti, ruske novine koje su bile u Ukrajini. Znači, to je jedan totalni fašizam i nacizam koji su oni pokrenuli na taj način, kao što je kolega rekao. Da. I da li vidite kraj rata kao potpisivanje kapitulacije od Zelenskog? I da tu tek nije kraj ceo? Lepo su, oba zagrada su lepo definisali ovaj rat, da je to rat koji do sada nije viđen. I percepcija tog rata je sa mog novinarskog stanovišta i te neke novinarske analize je prilično izobličeno u svetu, znate. Rusija, ovo je sukob Rusije i Zapada, mislim, to znamo svi, dakle. Rusija se sukobila sada u Ukrajini sa vojnom silom NATO koja je 29 puta ima veći vojni budžet nego što ima Rusija. Rusija ima neki 156 miliona, ovi imaju 29 puta više. To su zemlje koje su 24 puta jače od Rusije u smislu i demografskom smislu, imaju preko milijarde, Rusija 155 miliona, ne znam, imaju njihov BDP je 45.000 proseku svih tih zemalja, ove zapada, Ruske, ne znam, 10.000 i tako dalje. A mi ovdje imamo percepciju u javnosti da je neka zla zemlja, da je neki Hitler iz Moskve krenuo da osvaja nedužni prostor na zapadu. I tako da percepcija je potpuno izvrnuta i onda ljudi su zbunjeni i ovim ratom koji se vodi, to je taj medijski rat gde vi imate recimo da su sada, ja gledam podjednako podigledna stradanja ukrajinskog i ruskog naroda u Ukrajini zajedno sa stradanjem ruskog naroda koji je u Evropi. Ovo nije nikakva fraza, ovo što govorim. Ruski narod trenutno u evropskim zemljama strada. Vi smo imali ste ove demonstracije u Češkoj u subotu gde je 3000 Rusa izašlo da protestuje protiv Putina. Iz svojih izbora, ne samo svojih, to su javni izbori u Češkoj, to ćete početiti. To su ljudi koji su bili prinuđeni, to su ljudi koji rade i žive u Češkoj, koji su u telefonskim pozivima bili prinuđeni da uz pretnju da će ostati bez nekoga svog posla, biznisa i tako dalje, da izađu tamo. Imate samo u Nemačkoj 265.000 Rusa koji žive u Nemačkoj. Ono što hoću da podučiti, nisu ljudi što mi gledamo u filmovima, pa to su neki makrovi, pa neka mafija, pa to su ljudi koji tamo rade kao stručnjaci, kompjuterski stručnjaci, hemičari, koješta, lekari. I sada odlukom Evropske centralne banke njihovi računi, privatni računi su otprilike pod paskom. Znači nisu zamrznuti, ali oni ne mogu da manipulišu sa novcem nego mogu da im preko $100.000 ne mogu da prometuju uopšte. To je ogroman novac za nas, ja sad za njih tamo nije, ali za mene jeste. Pa onda mi misli, o Bože, pa šta će on raditi sa $100.000? Ali to je njegov problem, kao što je ti ruski oligarsi. U Rusiji je to bilo pozdravljeno, narodi pozdravili kad su njima uzimali te akte i tako dalje. Pa to je bila muzika za uši naroda, ali gledajte to sad iz domena nas kao nas, pa i taj oligarh je to valjda nekako zaradio.
i odneo je nekako tamo. I on je ljudsko biće i postoje neke zakone. Dakle, podjednako je ta agresija koja prema cijelom tom ruskom korpusu je meni nesvatljiva. Vidjeli ste ovaj snimak koji danas se potresa, ovo streljanje Rusa u ovom. To su neke stvari koje su odobrene. I to je u ime vrline se sve to radi. S druge strane, pokažem, naravno da se pati, naravno da su slike izbjeglice, naravno da je 4 miliona izbjeglica u Europi, naravno da je strašno. Da. I ono što ja zaista mislim možda je dobro, iako se to koristi u stvaraju neke medijske slike, možda je dobro da su ti žene i djeci zašli, da im se nešto ne desi. Ali, kaže, vizura je potpuno preturena, je poremećena i zato mi nemamo pravu perspektivu. Pa nemamo pravi uvid zato što je i ovi medijski rati, pre svega, oni mnogo lažu. Evo, juče se oglasio ovaj nemački novinar, ne znam se gledali, ugledni nemački novinar i urednik, mislim, Allgemeine Zeitung, kako se zove, Udo Ulf Kotte, i kaže da su novinari učeni da lažu, oni su u školama učeni da lažu i da je svaka prethodnica rata je medijski rat. Pa nismo mi učeni da lažemo, ja sam završio fakultet, nismo mi učeni da lažemo, to je možda u nekoj, to je možda u Nemačkoj, verujte mi, možda u Nemačkoj zaista učeni. Nisam završio fakultet tamo, ja sam završio fakultet u Srbiji. Samo jedna strana se čuje, pogledajte CNN što radi. Da vam kažem, CNN, to što radi, neću da uzimam vreme. CNN je nekada imao, kada je sa ratom kod nas, oni su imali tada 20 nešto miliona u prime time gledalaca, sad trenutno CNN ne može da dobaci 700.000, sad su vratili gledalce. Znači, jedan Joe Rogan, podcaster, imao je pre rata veću gledalac nego CNN. CNN ne veruje niko, pa ni oni sami sebi. Ja mislim da CNN danas gledaju samo ljudi jedne bolesno guma, da kažem, egzibicionisti, koji hoće da vide to što vide na CNN. Jer to što radi CNN, to je pornografija, a kažem, još jednu rečenicu, mi nismo učili da lažemo. Pa dobro, ja se slažem da vi niste. Hoćeš da kažeš da kod nas se govori istina, sve po meni? Ne, hoću da kažem da nismo učili da lažemo, a sada da li svaki čovjek je, na njemu je šta hoće da radi u životu, to je njegov izbor. Dobro, da, na savesti njegovoj, da. Na njegovoj savesti. Ali ja se slažem ipak da se medijski rat vodi, u svakom slučaju mediji se koriste da bi se pokazalo da su oni više u pravu nego neki drugi. To se koristilo kod nas, isto kako su bili protiv nas. I onda su to odobravali. Sve niko nas nije žalio, bre. Da, onda su kao odobravali. Kako su pobili kolege u RTS-u, mislim. Da nas niko na celom svetu nije žalio, ja mislim. To je sad tako nevjerovatno da sad su okrenuli, pa sad tamo to osuđuju, jel da? Kad su bili mi u pitanju, onda to nisu osuđivali što su oni... A mi u stvari, mi smo potpuno nevini bili, nevina zemlja. Nismo nikoga napali. Nikog nismo dirali. Dakle, nikom nismo, pogotovo nismo Amerikance ugrozili. Pogotovo nismo Albancima. Ne, ozbiljno, kaže stvarno, ja sam bio izveštavao 98-99 na Kosovu, ljudi, ja sam bio 98 na Kosovu, znam šta se događalo. Albanci, nismo mi dirali Albance, mi smo teroristi koji su bili ispred njih. Oni su bili meta. Da li je 98-99 bilo prekoračenje službene dužnosti? Bilo je sigurno. Ali evo samo još jednu rečenicu. Ne biste imali sada, imali smo ovaj rat Palestinaca i Izraelaca u pojasu Gaze. Nijedna redakcija, nijedna bolnica, nijedan dom zdravlja u pojasu Gaze nije ostao netaknut u izraelskom obračunu, pre nekoliko raketnom obračunu, gospodin Dani možda može više. Nijedan nije ostao netaknuti palestinski deo. Znači, govorimo, vi imate rat u Jemenu, evo sada bukti. Imate 400.000 mrtvih Jemenaca. Vi imate u Afganistanu 97% gladnih Afganistanaca, novac im je uzela Amerika i odnela tamo. Evo sada upravo radim neki tekst, Samarićani se zove organizacija koja odvela afganistansku decu u Sjedinjene Američke Države. Deca su po nekim logorima, da vidite samo slike, Bože sačuvaj. Deo njih je ima psihičke probleme, neki su pokušali samo, znači vi ste izvukli tu decu da ispašavate tamo, ne možete da nađete njima, da ih udomite. Ne radi se o ljudskim pravima, to sam teo da kažem. Ne radi se o humanosti, radi se o drugoj stvari. Nije ovo više običan medijski rat koji je postojao i ranije, postojao uvijek. Ovo je treći svjetski rat izgleda. Ovo je totalni medijski rat. Vi sad nemate od 100 informacija, nemate jednu tačnu. Ko to pravi? Gde su te fabrike laži? A ja ne kažem slučajno fabrike. Postoje fabrike za proizvodnju dezinformacija i laži koje nisu samo zasnovane na priči, nego se snimaju scene,
koriste se snimci stari iz drugih ratišta, Sirija, Irak i tako dalje. Sve se podmeće, obična podmetanja drugoj strani da se ona prikaže kao zločinačka. Znači, taj rat medijski, ruska strana nije mogla da parira i zato je prinuđena bila na konvencionalni način rješavanja problema. Jer Rusija tu zaostaje ne samo u fabrikovanju. Jer vi kad napravite, recimo, medijsku bombu, ona iz nečega mora da se lansira, kao i atomska bomba što mora imati raketu nosača da dobaci do neke teritorije. I ova medijska bomba mora da se preko nečega lansira. A možete zamisliti sad sisteme CNN, BBC, Deutsche Welle u odnosu na neke ruske radiostanice koje su još u sve to i blokirane. Ili mi da se upustimo u nekakav medijski rat. Zašto naša istina nije mogla nikada da prodre na zapad? Zato što nemamo ta sredstva za lansiranje, recimo, istine prave odavde. Mi ne možemo ni istinu da lansiramo, a oni lansiraju laži i projektuju istinu. Istina više nije ono što mi vidimo kao istinu. Ona se projektuje u tim fabrikama dezinformacija i laži i istina je ono što kaže CNN, Deutsche Welle, BBC i te najjače medijske kuće šta kažu i još onda izađu ovi državnici, diplomate i sve to potvrde na 100 mesta u 25 država i onda jednostavno onaj ko stvarno zna šta je istina. Njemu je blokiran, ne samo, njemu je mozak blokiran, razumete? Tako je, tako. Tako da o tome se radi. A da se vratimo na kraj rata u Ukrajini, koji se očekuje, jel? Kapitulaciju, očekuje se kapitulacija Zelenskog. Da ili ne? A evo neka kažem, ja prepuštam oficirima stručno. Pa ako ostane na ovoj situaciji da neće Zapad pomoći vojnim snagama, što verovatno neće, onda će verovatno da nastupi jedna takva varijanta, faza, da jednostavno više neće... Koliko još on može da odoleva? Koliko još dugo? Već imamo informacija da se ukrajinski vojnici predaju jednostavno zato što više nemaju municije ili nemaju hrane, nemaju rezervnih delova i tome slično. Zašto sad je počeo sve više da traži Zelenski? Zato što su jednostavno iscrpili njihove rezerve, jer su ruske snage upravo udarali po tim rezervama, po skladištima naoružanja i municije i rezervnih delova, tako da oni jednostavno neće imati više čime. Ostaće nekih, ne znam, sredstava za borbu na ulici ili tako slično, nekih kratkih cevi naoružanja za puške i pištolje, šta god. To će biti posle pogotovo još teže kada dođe vreme da se treba to nekako očistiti. Dakle, od svih tih, to će biti još teža faza, jer onda sad se bar zna da je front, pa ide se frontalno, ili zna se da je ako uđu oni, pa dakle računaju da su oterali, dakle, neke fašiste ili ne, oni će lako probući i napravit će se kao da nisu, jel da, i onda će negde nekoga teroristički da, tako da će to potrebati frontalni deo, dakle oni kako kažu da, oni kažu da je to u stvari specijalna intervencija, kako to zovu, ali ona će još mnogo, kad se zvanično završi, još mnogo dalje trajati. Biće nereda, to misliš? 100%. Znači, ne možete i očekivati da će tako brzo da se očisti, da se izvrši demilitarizacija, što je jedan od zadataka, pa onda defašizacija, jel da? I da se onda uspostavi nekakav politički sistem koji će eventualno biti protiv Zapada, jel da? Znači, to treba vreme. Evo, ja sam čula neku varijantu da će Ukrajina, kad se završi ovo ratno stanje, da bude podeljena. Između NATO i Rusije. Dešava će se u tom smislu. Amerika i Rusija. Ona je već sad podeljena zato što je Donbas, dakle Krim, Luganski i tako dalje. Sad imate zahtev iz onih delova koji su, na primjer, prema Mađarskoj i tamo gde su ovi Rusini, da dajte i nas oslobodite od ovih, jer i oni su ugnjetavani. Pa onda da li će se od te zemlje da traže to svoje nazad? Poljska ima veliki deo Poljske koji je pripao u Ukrajini.
Pa da će sad Poljska da traži to? Znači, u svakom slučaju će biti nekih promjena. Poljsku je bolje da ćuti, ja? Mislim, ne znamo šta ćemo doživjeti tamo sa tim stvarima, ali u svakom slučaju to neće biti dobro i neće tako brzo da se to reši. Trajaće to... Koje će zemlje biti gubitnici u ovom ratu? Najveći? Svi će biti gubitnici. Na gubitku će biti Rusija i Ukrajina, naravno, koja je već najsiromašnija zemlja Evrope. Ona će biti... A je li bila Ukrajina siromašna? Onda imamo jednu katastrofu, ćemo imati u Evropi, kompletnoj Evropi, ali apsolutno katastrofu. Vi sa gasom i energentima koji skupe toliko, vi nemate bruto nacionalni dohodak. Kako vi možete napraviti kola ili, ne znam, sjelicu ako vam poskupi energija, ne znam, 100%, kao što sad poskupa ako vam je hleb 10, kako možete da jedete? Moguće da oni tamo imaju već nestašice? Ma da vam kažem, nemoguće. To je naravno deo medijske igre. Znate, kad gledate dete iz 4. osnovne, kad vidi Makrona ili Bajdena koji kažu svoje nacije, ostaćete bez hleba, davat će vam tačkice, ali se smeju. Francuska koja je jedna od najbolje uređenih zemalja u tom smislu, od žita do vina, svaka zemlja koja ima more, gdje suludo ne može da bude gladna. Zamislite Sjedinjene Američke Države da vam kaže predsjednike, vi ćete biti gladni. Dolazi vreme zla. Ne, to nije u pitanju. To je način na koji se ratuje, nažalost, ratuje se ponovo preko naroda. Zamislite ljudi koji su izašli iz 2 godine su bili u korona, tom stresu korona, ajde da ga nazovemo, mada je to, i to je bio rat. Korona je bio klasičan biološki rat i ovo nije slučajno od 2014. uopšte, samo se nadovezuje, verujte. Znači, korona kao biološki rat, nadovezivanje na ovaj rat, zašto je bio rat, zašto su oni ostavili biolaboratorije u Ukrajinu, u Gruziju, pa zato što nema zakonske regulative. 2014. godine, znači u Americi, kada su isterali to istraživanje iz Chapel Hilla u Kaliforniji, oni su našli, znači, te države oko Sovjetskog saveza i u stvari bili su zainteresovani, nema zakonske regulative koja to može da, drugo, to mi je bio strateški neprijatelj. Treći, znači, oni su samo, taj biološki rat je preprojektovan na Rusiju. Rusija je uvek bila taj geopolitički protivnik, zemlja koja treba da se pocepa i to je to. I sada što je najstrašnije u stvari, sad je postalo lično između svakog Rusa i Bajdena. Porodica Bajdena uložila $500,000 u te laboratorije. To su podaci Daily Mail i Hunterovog Bajdena. Sad postaje lično, svaki Rus ima protiv sebe jednog Bajdena, Bajdeninca. I to je sada, to je ono u ljudskoj psihiji što je strašno u ratu, znate, kad imate, kad prekopčate, znači Bajden je sada protivnik, on ne zna da li je svestan, ne znam da li je svestan da je on sad projektovan kao Amerika, dakle. Da. Tako da je, kažem, nema ništa lepo da se vidi. A hoće li evropske zemlje, Nemačka, Francuska i Italija osiromašiti? Kako vidite sada sveći? Naravno, pa gledajte, nisam prorok, ali vi vidite da... A svega si se nagledao pa možeš da... Pa naravno da će osiromašiti, naravno neke države su pred propadanjem praktično. Koje? Ja kažem, pa čak i ove zemlje koje se najviše momče pred Rusima, kao što Češka, Slovačka i tako dalje, ne znam, Poljska, znate. Pogledajte samo snabdevanje gasom, snabdevanje energentima, snabdevanje svim i svačim. To su zemlje... Da li je Poljska najviše nacista ima? Ne možemo i da govorimo u tom nekom smislu. To su slovenski narodi. I to je najstrašnije što je rat projektovan da Sloveni udaraju na Slovene. I mene to boli, znate. Sloveni na Slovene. Mi smo imali u jednom trenutku kad počeli prvi pregovori počinju, dakle, između Kijeva i ovu Belorusiji, vama u Kijev dolaze 3 predsjednika slovenske države, ne znam, Janša, Morawiecki i Slovak, koji vam nude otprilike da vam dostave oružje. A ovdje počinju mirovi pregovor. Znači, ta projektova je tako da Sloven udara na Slovena i da se zatru slovenska plemena, da se unesreće slovenske države. Sada, ako smo mi Sloveni toliko budalasti, onda smo verovatno i zaslužili da s nema. A ko je sada, pored Mađarske i Turske, uz Putina od zemalja? Mađarska, Turska, da vam kažem, Mađarska, Turska, Kina, Indija, Iran. Evo da vam kažem, Mađarska, recimo, ova naša Mađarska, to je zemlja koja trenutno vodi najzdraviju politiku u Evropi. To je moj... I meni se sviđa onaj predsjednik. Vidite šta je problem? Problem je to doturanje ovog pešadijskog naoružanja. Jer Amerika je promenila strategiju od one Ukrajina u NATO paktu, od neke strateške ideje,
promenila je u to da u Ukrajini napravi taj rat u urbanim sredinama, u velikim gradovima. Jer u velikim gradovima prednost ima onaj ko se brani u urbanoj sredini. I u velikim gradovima gdje su te ulične borbe, prednost u tehnici ne znači puno. Tamo tank kad uđe u urbanu sredinu, šta je on? Obična meta. On tamo ne predstavlja nikakvu vojnu opasnost. Ako gledamo u čemu je snaga i jačina tenka kao oružja, to je pokret i vatra. To je na otvorenom prostoru, a ne u urbanoj sredini. Znači, neko smišljeno pravi taj urbani rat da bi bilo što više žrtava na obe strane. Na obe strane. Ne samo da bi se izazvali gubici i tako dalje, nego da se stvori jedna mržnja koja nikada neće biti ili treba će 100 godina da se prevaziđe. U tome je problem. I dok god neko kaže, evo, doturamo pješadijsko oružje, zašto neće avione? Zašto neće teško naoružanje? Upravo zato da bi bilo što više gubitaka kod civila i kod ruskih vojnika. Eto. A Kina, što bi rekli, šuti. Pa da, u principu Kina ima interesa, naravno, zajedno sa Rusima da sarađuje i oni će krenuti isto drugačije da, na primjer, prodavaće i svoje proizvode ne više za dolar ili, na primjer, naftu i ostalo što ima Kina ili nešto drugo, nego ide sad juan, dakle, njihova moneta, kao što će Rusija da pređe na rublju i, dakle, to će... Hoće li prihvatiti ovi da kupuju rublju? Morat će. Kako će? Svima treba i jeftin gas. Hoćeš, evo, plati rubljama. Pa što da radi? Pa imaš dolarima, zameni za rublje. Ne, može zlatom. Oni su rekli možete i zlatom. Može i zlatom. Može zlatnim polugama. Tako da je to situacija koja će se ozbiljno promeniti. Ako ste alergični na rublje, može i zlatom. Pa ne, pa što to ima veze? To je, dakle, sredstvo plaćanja, da to nije problem. Samo što će tada dolar u svetu kao, eto, petrodolar, kako ga oni zovu, to će da padne vrednost, pa će da krene upravo ekonomska kriza, koja je već krenula. A u Americi već inflacija, da? Pa dobro, ali već će krenuti ekonomska kriza u zapadnom razvijenom svijetu. A koje će valute da budu jače? Ajde da vidimo predviđenja. Tri pametna čovjeka ima. Ne. Mislim, to je teško pretpostaviti. U svakom slučaju, ona će valuta biti najjača koja država bude imala najviše, dakle, sredstva, odnosno gotovih proizvoda. Pretpostavljam da će kineska valuta vrlo brzo napredovati, pošto, na primjer, Amerikanci duguju Kinezima ogromne svote dolara. I sad Kinezi su sve vreme na taj način ćutali, zato što su imali interesa da oni njima duguju, da bi ih na neki način ostavili na miru. A dobro, pošto se desilo nama bombardovanje i sve ono što svi znaju, i to im sada Putin više puta prigovara kako su oni napali 19 zemalja Jugoslaviju, da li će se nastaviti pritisak na nas da mi stavimo sankcije? Dakle, sigurno će nastaviti. I da li je moguće da će neko popustiti u tome? Sigurno će biti nastavljen pritisak po tome. Ja mislim da sad, recimo, naši rukovodioci koji su trenutno, dakle, vidjet ćemo kako će biti posle izbora, jer sad u kampanji imamo i raznih izjava koji su i ovakve i onakve, ali ovo, recimo, sada politička struktura koja još uvijek... Ali ako rat stane uskoro, onda će prestati sankcije. Znači, u tom slučaju će biti sigurno da ne možemo da... Mi bi praktično sekli granu na kojoj sedimo kada bi izjasnili sankcije Rusiji. Dakle, naša poljoprivredna voćarska proizvodnja 70% ide na rusko tržište. I nije dosta. Razumete? Da ne kažemo samo druge... Dobro, i ako kažemo da nećemo, šta će biti? Šta da nećemo? Da nećemo da stavljamo sankcije. Pa mi smo već rekli da nećemo. Dobro, ali mislim, još ima vremena da se predomislimo, da nastavimo pritisak. Mi smo nezavisna zemlja. Mi moramo da štitimo našu nezavisnost, suverenost i integritet. Upravo na način kao što smo i do sad radili. A kaže neko, izvini, molim te samo da se nadovežem, negdje sam čitala da je neki analitičar rekao da mi imamo šansu sada da postanemo kao Švajcarsko u Drugom svjetskom ratu.
Pa dobro, u svakom slučaju... Ne bude se smeješ, Nije to Zoltane. daleko, ne da vam kažem. Ajde nazovimo to ime, da postavimo malo Samo švajcarsko. da budemo Ajde. dve jedine nezavisne zemlje trenutno u Evropi su Živimo. Mađarska i Srbija. Jeste. Dve jedine nezavisne zemlje, a... znate- Ajde, daj Bože. Ajde, pa ne, ali gledajte, objektivno je tako. Jer ni Nemačka, ni jedna zemlja, ozbiljna zemlja, ne drži, ajde kažemo to, sva jaja u istoj korpi. Oni gledaju na Mađarsku, na Srbiju i sve zemlje gledaju kao na mogućnost tog jastuka, gdje mi možemo da se nastavi ta komunikacija prema Kini, Rusiji i tako dalje. Konkretno, Srbija i Mađarska preko nas ide gas i za ove zemlje, Slovačku, Poljsku i tako dalje. Dakle, Srbija i Mađarska su, između ostalog, su pod strašnim pritiskom. Oba dve zemlje su, verujte mi, ja pošto pratim, to mi je posao. Da pratim šta se Orbanu radi i šta se radi Vučiću, to je potpuno isto. Znači, s tim što je Orban još gore, on je deo Europske unije i sada vi neće, on kaže da neću. To je onda veliki problem. Svaka mu čast. A ne, to je veliki problem za Evropu. A mi smo zaista i projektovani tako, situacija nas je projektovala da budemo ta teritorija, da sutra, ako Nemci kažu, mi više nećemo, ajde da mora da postoji kanal komunikacije, mora da postoji neki avion koji ide za Bosnu. A trenutno su najbolji odnosi između naše dve zemlje, između Srbije i Mađarske. Pa kad smo nevolji? Znači, istorijski su na najboljem. A da li u nevolji smo zajedno? Pa sve jedno, ali, kažem, ti odnosi su na najboljem mogućem nivou koji nikad nisu bili. Evo ti, Zoltane, nikad mi draži nisi bio. Da, sad je Zoltan dobit tu, da, onda sad je dobro biti prijatelj sa Zoltanom. Ma ne, ja šalim se, građani ove zemlje, naravno. Vidite, kod ovih ucena, polazi se od toga, ako to ispunimo, sve smo probleme rešili. A to je teška nema kraja ucenama. Ucenama nema kraja. Dolazi sljedeća. Mi smo imali već prozapadnu vlast koja je planirala čak našu vojsku da uđe u NATO pakt i tako da. I šta smo dobili? Oslabili su vojsku, uništili je skoro. A ekonomski je država uništena u tom periodu, najviše. Znači, njima ne odgovara Srbija ovakva kakva jeste, mora da se niveliše. I oni to ponekad neko se onako zabuni pa i otvoreno to kaže. Da Srbija mora da se niveliše, da bude na tom nivou. Recimo, lider na Balkanu treba da bude Hrvatska i ekonomski i vojni, a Srbija negdje da joj se nađe mesto. Ne vidimo toga ništa. A mislim, gledajte, u principu potpuno je nelogično da oni nas teraju da mi javimo sankcije ili recimo da prestanemo trgovinu. U to isto vreme Nemci kupuju, još uvijek kupuju gas. Pa naravno. A ja slušam, ja mnogo volim da slušam hrvatski. I onda nikom ništa. Da li ste primetili da recimo Italija se ništa posebno ne izjašnjava u ovoj situaciji? A Italijani čudi pametni su. Poseban gasovod koji ide direktno i do Italije, do čizmice njihove, da? Oni imaju problem sa bankama, znate. Preko italijanskih banaka je išao, pošto su Berlusconi i Putin su imali sjajne prijateljske veze. Nekoliko banaka, italijanski, ruska plaćanja su išle preko tih banaka i te banke su održavali u životu, imate dnevnu likvidnost. Sad te banke više nisu likvidne, znate. Pa tako da je... A ne sve, oni dobijaju gas i dalje. Dobijaju, kažem... I onda to nikom ništa, da? I Nemci isto dobijaju gas. Zašto onda kaže, pa dobro, nećemo to? Ali vidim predsjednik Milanović, hrvatski, da govori da on nema ništa protiv Rusije, zašto bi... Ma pametan čovjek da vam kažem, naravno, pa i on je dužan da sačuva svoj narod. Pametno govori, kaže... Pa ne da vam kažem, znate, stvarno kada kažu Hrvatska neće imati hleba ili Hrvatsko je poskupila vek na 2 evra, stvarno mi je malo to čudno. Zašto mi ne bi pozvali Putina da dođe? Zašto? Stvarno je malo čudno. Hrvatska je zemlja koja znamo koliko je bogata, da je žitnica i da je sve. Hrvatska ne bi smjela da bude glavna. A vidite, njima se događaju jako čudne stvari u privredi. Ili je to znak da je njihova privreda od ranije bila u nekim ozbiljnijim problemima. A mi upravo vidimo to da, recimo, Hrvatska od kad je ušla u Evropsku uniju ništa posebno nije bolje napredovala nego Srbija i tako dalje. Mi vidimo da jedna Velika Britanija odjedan puta izlazi iz Evropske unije. Da, i kao svi kao to je zato što je nešto se njima skvrcno u glavi. Zašto bi mi sad toliko jurili za tom Evropskom unijom? Pre svega, oni hoće da jure nas, jer njima treba tržište što više. Naravno, mi hoćemo da razgovaramo u tome, ali kad dođe vreme da i mi budemo tako razvijeni kao oni, a ne da budemo uvučeni u Evropsku uniju, da budemo tamo nekakvi robovi ponovo ili na nižoj klasi varijante, da onda
nas na neki Gledajte, način... Evropska unija će zloupotrebljava. očigledno morati da otvori mnogo poglavlja ako hoće da mi uđemo tamo. Ozbiljno, ja se uopšte ne šalim. Mi možemo da uđemo, oni moraju da otvore mnogo poglavlja ako hoće da Beograd uđe u Brisel. Ne, ali nije šala uopšte. Kako misliš? Od ljudskih prava, od trgovine, od trgovačkih zakona do ovoga. Je li ovo način na koji oni Međunarodno javno pravo više ne postoji, da. Da li je Evropska komisija ili Davos, da li su gazde Evropske. Ne znamo uopšte. Mi ovaj rat ne znamo da li vodi, u stvari ovo je rat Davosa i Rusije, da se razumemo. Pola NATO nije za ovo. Pola NATO nije za ovo. Dakle, i ljudi su šokirani onim što radi Biden. Recimo, konkretno američka vojni establishment koji također vođen od strane vojne industrije njihove. Oni su šokirani sa ovakvim jednim ispadima relativno malih zemalja. Kako je moguće da mi ratujemo zbog interesa Estonije, u slučaju da napadne Estoniju, zemlju od 900 miliona stanovnika, koja provocira pritom, koja sve vreme provocira, mi ćemo da rizikujemo živote Amerikanaca. Znate, ovo je rat Davosa i Rusije, između ostalog, toliko je više sloj, ali ovo je pre svega rat Davosa. Znači, ovo čak, Evropa nije glupa, Evropljani nisu glupi, Amerikanci nisu glupi, vrlo dobro znaju šta se događa. I ovo je proces koji se odvija već godinama. A šta je sa Nemačkom? Kaže, neko je nazvao američki nosač aviona. Ne, oni imaju problem sa ljudima iz Davosa, oni su kod njih u vladi, oni su njihovim strankama, oni su infiltrirani, oni sad čine vlast. I oni su svi pitomci Davosa, a to je više sekta nego politika. Au, brate. Ja bih rekao da će ovaj rat brzo završiti, da Biden nije rekao neki dan da će on trajati veoma dugo. I to je ono što me zabrinjava. A jedini kojima je to interes je Sjedinjene Američke Države. I sad neki kažu i oni imaju gubitke i tako dalje. Ali pazite, u ovom ratu, ja kažem, imamo specijalni rat protiv ovoga konvencionalnog rata. U tom ratu, uvijek svi imaju gubitke, ali se slavi pobjeda ako ja imam manje gubitke nego moj protivnik. O tome se radi. Znači, ako će Sjedinjene Američke Države imati neki 10% nekih gubitaka, ako Rusija ima 30%, oni će reći to je pobjeda, to je u redu. Da li su preuveličani ruski gubici u ovom ratu? Da li su? Preuveličani ruski gubici. Da vam kažem, to je teško. Znate, ima jedan vic koji je, recimo, tamo, priča se da je to bilo tamo kod nas u Skorenovcu, pošto je Skorenovac je deo Južnog Banata, pa je onda u Prvom svjetskom ratu i tamo su Mađari, dakle, Sekeljen isto, i je u Prvom svjetskom ratu išao je do Bošar da kaže kakva je situacija na frontu. I naravno je pričao i čitao kakvi su uspesi austro-ugarske vojske. I tamo jedan pametan mu se obraćao, kaže, a kakva je situacija tamo na drugoj strani, u Srbiji? Kaže, to onaj do Bošar tamo, kaže. Znači, mi sad iz raznih izvora informacija trebamo da pratimo, pa da iz toga sublimujemo nešto između rečenica, kao što bi rekao kolega da kaže. A što kažete za ovu situaciju da se izgubio diplomatski jezik, da recimo, evo, pre neki dan ambasador Ukrajine u Beogradu nazvao je Putina ubicom. Bože sačuvaj. Ja sam se prekrasila, ali stvarno. To je neverovatan diplomatski gaf. Onda Biden isto. A i Biden što je neverovatne stvari. Nikada nije bilo. Nije toga bilo. To je Liz Truss što govori, ova britanska ambasadorka. Jučerašnje saopštenje bilo je fenomenalno. Ako se Rusi budu dobri, mi ćemo njihovim tajkunima, ako se povuku i vrati, mi ćemo njihovim tajkunima vratiti opare. Znate, ali to je zaista, to je baš onako prst u oko u dobrom vaspitanju, nije više diplomatije, nego onako ljudskom dostojanstvu i dobrom vaspitanju. Taj deo politike. Kako smeje jedan ambasador? Bravo, ali... Totalni fašizam. Apsolutno. Kako smeješ ti neko koje... To su radili tada fašisti. Svo vreme su to radili. Srećo da je naše nasleđe antifašističko i mi znamo, ovi narodi znaju šta je fašizam. Mi znamo koji su opasnosti. Evo ovdje piše smrt fašizmu sloboda naroda. Pa naravno. Ja to ponosno nosim. Kako da ne? Pa ko ne bi to nosio? Znamo jako dobro. Da ne pričamo dalje kraj emisije, ali ko je imao to nasleđe? Evo imamo, pri kraju smo emisije i sad hoću da svaki od vas trojice kažete po nešto. Šta vi očekujete od ovoga svega i čemu ljudi da se nadaju
Kažete nešto utešno za ovaj narod, jer zaista smo pod velikim stresovima i mislim preterano u odnosu na opasnost. Ja ću da počnem prvi. Dakle, ja mislim da je upravo ovo što je do sada rađeno, treba tako nastaviti, da razvijamo našu zemlju, da čuvamo našu slobodu i mir, što je jako važno, to sam rekao i na početku. Jedini je to pravi izlaz. Da napravimo takvu situaciju u našoj zemlji, da mladi koji su nam otišli da se vrate nazad, da napravimo demografski bum ako hoćete, jer i tako moramo da sačuvamo našu zemlju. A kako će ljudi da to odluče lakše nego ako budu imali gde da rade? Pa će onda tu da istvaraju porodicu i bit će ponosni na to. Znači, to je jedan pravi put i ja sam za tu varijantu. Naša deca, moja supruga i ja imamo 3 dece. Ta deca su tu, nisu otišla. Oni rade ovde, naravno. I nemaju problema zbog toga što su ostali ovde. Zašto? Pa to je sjajna situacija i mnogo bolje da živimo tu i da radimo, bez obzira što smo mi kao, eto, mađarska narodnost, jel da, ili nacionalna manjina ovde, kako se to nekad zvalo, i imali smo pravo da uzmemo i mađarski pasoš. I sad mogli su i dakle, naša deca da odu u inostranstvo, ali nisu, oni su tu. Dobro, to je lepa poruka. Hvala, Zoltane. Ne znam šta bih rekao, ja mogu da kažem ovo što je meni ohrabrujuće, da moral, pravda i istina na zapadu nisu umrli. Znate, da inteligencija zapadnjaka nije mrtva, da ne postoje da nije taj novinar, ne znam, italijanski, juče ili danas nemački, nisu neki izuzeci. U svim zemljama ovog sveta, bez obzira na svu tu haubice te medijske, i novinari, i najugledniji novinari u stvari tačno znaju, i establishment politički, dakle, tačno zna šta se događa. Dakle, ljudska inteligencija zna šta se događa u Ukrajini, dakle, ja se nadam da se neće dozvoliti toj odmetnutoj paradavoj državi da se igra sa nekim stvarima kao što su nuklearno koferče i tako dalje. Ili kažem, to je odmetnuta paradavoj država koja je u svim koja je praktično instalirana u svim tim zemljama Zapada. Tako da kažem, ljudi znaju što se događa, viđa i izvršit će pritisak na svoje političare da se urazume, odnosno da kažu da ne mogu da pređu tu granicu, da ugroze ceo svet. Mislim da će Zapad vrlo brzo uvažiti ove bezbednosne garancije koje traži Rusija. Nije to nešto mnogo. Da Ukrajina bude vojno neutralna, nije to neki ekstra uslov koji sad ruši zapadni sistem. Znači, to je nešto isto što bi, recimo, Sjedinjene Američke Države tražile kad bi neko hteo da ponovo instalira raketne sisteme na Kubi ili tamo negde. Meksiku ili šta, mislim, Kanadi. U Kanadi i tako. Znači, to je nešto što je realno, logično i to će se uvažiti. Što se tiče same ove denacifikacije, i to ako ima i malo razuma vamo u zapadnim zemljama, sa tim nacizmom stvarno mora da se završi i ne može da se koristi kao oružje protiv drugih država. Recimo, nije važno da li je on nacista, da li je fašista, da li je ustaša, samo je bitno da je za nas i da bude protiv onoga protiv koga se mi borimo. Znači, ne može da uspostavljaju neke nove sisteme tako što zalivaju i održavaju ove proustaške i profašističke snage. Isto tako u Ukrajini Bandera i ti ultradesničari, profašisti moraju da odu sa scene. Tako da su to neka 2 uslova što se tiče... Ne mislite da će biti podeljena Ukrajina? Mislim da neće. Mislim da to nije uopšte u interesu Rusije. Njima je bitno samo da to bude neka tampon zona. Ništa više. Čak mislim da im nije u interesu da Donbas i Lugansk odu iz Ukrajine. Jer to je veća garancija da će Ukrajina ostati na nekoj liniji prijateljstva sa Rusijom. I onda će prestati sankcije. Imaće kontrole. Pa neće prestati, da vam kažem. Samo još jednu rečenicu. Dakle, ovo svedočanstvo iz Mariupolja, ovi ljudi koji su bili 100.000 ljudi, oni su 250.000 stanovnika, znači 10.000 ljudi koji su izlazili sad iz podruma i tako da. I ovo svedočanstva koja se sada izbjegavaju
ko je njih maltretirao zaista i ko je njih sad strpao u podrugu i ko je pucao po njih. To su ta svedočanstva koje mogu da ubiju ideju nacizma. Zato ja sam zato bio jako ljut kad sam vidio da predsjednik Francuske želi da ide u Mariupolj, da navodno izvlači civile sada, kada je on slobodan, znate, jer to je klasičan medijski štos. Kamere su sve u Makrona, on nešto izvlači, a ova priča ovih ljudi koji su njih 100.000 bili u podrumima, to je prava priča. I ta priča bit će interesantno jako slušati te ljude. Ko su nacisti, šta su ih radili, zašto su bili u podrumima i zašto su ih zlostavljali. Znači, i kada se ljudi ponovo vrate šta je nacizam, šta su fašisti i koje su to ideologije, ja mislim da će biti bolje. Hvala vam puno na gostovanju. Baš ste bili dobri svi. I poštovani gledalci, pratite se 410. emisiju Šampanjca i moram da kažem da vas pozovem da gledate sljedećeg utorka i sljedeće srede za nedelju dana emisiju gdje će biti ponovo reprizirana emisija Pad noćnog sokola, Zoltan Dani i Slaviša Golubović, pisac istoimene knjige, da kažemo da se i mi podsjetimo onoga što se nama dogodilo, da kažemo da to nikad ipak ne možemo da zaboravimo. Laku noć.